1 saat 6 minutda 2167'ye geldi. Жақсы заказ ба? Жаман заказ ба? Видео таптым. Жасалаш керек. Tanımadı günüm batsa da. Мынаны қарағыларшы, мына машина дытып болып тұр. Мына ол машина 2 күнде дәрдап қойды дейді. Құдды қарасаң айырмасы жоқ. Ассалаумағалейкум туғандар, мына жерде бір сервиске келдім әлі. Жерде бір туғандар сервис ашып тұр жаңа. Сокольник автозаводск үстірек деген третий кольцоның жаны почти что. Сервис полностью. Жаңа ашылдық дейді, көп нәрселер келдік дейді. Анан бір моторист бала іштіп адады, анам баланы. Атай Қырғызстаннан алып келдім дейді ұстаны. Қырғызстаннан шақырып келдік дейді, жинні дейді. Моторды чачып жасап қойды дейді. Ходовка барын қылады дейді. Өзбекстандан да бір бала келді дейді. Қилайлы чачап қойған камера екен дейді. Неме жинап шықтық дейді. Бамперлерді тігеміз дейді, баяғындай тігіп, жасап келтіреді екен қысқасы. Балалары елдікіне қарағанда арзан дейді. Мына номерге жазсаңар, номер шалып қойын. Алдын ала чалып, білсеңер болады. Жебрунова КС тюнинг деп навигаторға терсеңер, ушақ алып келіп болады екен. Не машина болса лобой қылып, лобойды заказ қылып, келсеңер чаптап береміз дейді лобойды дағы. Бамперіңер, крыло, бірдекі болса, тігеміз дейді. Тігіп, өзіне алып қоямыз дейді. Қысқасы келтіріш еткен. Сіздің айтқан өтші. Ассалаумағалейкум туғандар. Замандаштар, мекендештер, жалпы салам. Жума марек болсын деген сөзменен бүгін ішті баштайлы. Бүгін күнгі 24 февраль күнгі жума. Так, линия қойдық. Хачатуряна дейді сразу. Даниловский рынок. Бұл метро Тульская. Отрадныйдан Хачатурянаға 46 минута. Қайра обновление сұрай бергенінен обновить етіп қойдым. Әлем бұға көнүш керек. Майла жоқ көнүш керек. Eski приложениеде деле жақшы. Бірақ мынауға айла жоқ көнүш керек. По-любому көндіресіңер. Мынау таксопарк бар екен. Өзіміздің бір әшке таксопарктың сәрге көргізіп қойын. Бұл да жақшы парк екен. 1,8% алады екен. Таксиге тешел документтерін мадан жасайды екен. Тешел документтерін. Сразу WhatsApp-тан жауап береміз дейді. Ұшы номерге чалып көргелі туғандар. Бұл жақпаса, менің өзім таксопаркым бар. Маға чалғыла. Сразу подключен қылауыз, сразу жауап берген әрекет қылауыз. Машинам сырты кир емес, қар. Бечара сөйленсілді. Здравствуйте. Даниловский рынок, да? Ay desem ay, gün desem gün, camalın ay. Can dünyamdı, cepsiz elle bayladın ay. Görgümü, gözüm toy boy karay berim. Akılımdı, büter kimdi sen arbadın ay. Açılıp dökülüp ah koday göründün sen. Kızlardan özgürce ah gülde bölündün sen. Mahaba çarşısı çürüktün açkıcı sen. Talayın tatlısı suyundun baktısı sen. Baktısı sen. Здесь нормально? Да, вы выйдете, да? Да, конечно. Смотрите, пожалуйста. Можно. 47 минута. 1080. Патчин. Так, азыр не болуп атат? Жолдун баары шылтак малтак.
атала болуп атпайбы? Ошо метро Тульская келип калганда, демек, неме алып калалы. Кашковский барып, неме алып алалы. Алло? Алло. Да-да. Assalamualaikum. Валейкум ассалам. Алматыр вакыт барбы? Бош элесиңби же вакыт жокпу? Boş elem, как раз boş. Baktısı sen, baktısı sen. Стекломователь алып салып қойып болса, түгөнүп қалып атат. Жаңа маң көп кетті. Бұдан қачып жүрді эле. Кармай албай жүрдү. Айлыңыз. Паркка уланыңыз десе, будун фотоконтролдон качан өтөм депчи. Ал жерде кармап калдым. Как раз планшетти алдым да сразу нахабулап таштадым. Ошондой да жаңы паркка уланганда фотоконтролдон өтүш керек. Полностью водительский, СТС ушундан зеригишет. Бизге деле 250-300ге жакын адам подключен болду. Ошонун бир 100дөй конкретно иштеп атат. Калгандары өтүштөн зеригип жүрөт. Кээбилери өздөрүнүн паркына байланган, ИПсына байланган дегендей. Так, күттүм. Тажап бүттүм деп туруп Шереметьевого, детский кресло менен Шереметьево заказ алдым. Трофимовадан. 1 saat 10 минутта. Өтө сонун заказ. Тыккан чучуктай болду, семирип баратасың деп комментарий жазып атышат, ошого залга бармыш болуп атат. Bir aydan beri barып атам, bir ay ойноп калды. 3 жум болуп калды. 2 мал тамак ичип атам. Кебелгенде окшой 1 мал тамак ичип атам. Анан малма, салма, банан, милке жеп боюнча суу менен питаться этип атам. Все равно залга биринчи күнү барганда 75 килограмм чыктым эле. 3 жумадан кийин таразага түшсөм 76 килограмм чыгып калды. Салмак кошуп жаным, сураны чындык жетке какпа. Душман сүйдөрүп айтат, сүйгөн күйдөрүп айтат. Айтарым сага. Айыктачы, башкаларды жаным карачы. Айыктачы, башкаларды жаным карачы. Эртең менен таң атпай жүркачы. Фитнеске барчы. Акчаны менден сурачы. Эптеп чыдачы. Диета кармачы. Башкаларга мени уят кылбачы. Башкалар кыздарын кучактаса белине, колдору жетет белине. Колдорум жетпейт белиңе. Эсимде кафеде официант сагаттан калган жегениң болгон 2 табак лагман. 4-5-6-7 кысокнан. Идишиң тазаланып кал. Так. 1 saat 6 минутта. 1 saat 6 минутта 2167 келдим. Жакшы заказбы? Же жаман заказбы? Сонун заказ 5 коэффициент. Эң жакшысын айт, эң кызык айтайынбы? Бүгүн заправка алышты унутуп коюпмун. Ордуман жылганда Кашковскийден нужно заправиться деп чыкты. А бул жактагы поездка бул где-то бир то ли 42, то ли 46 километр жүргөздү. Эсимде жетпейт экенмин да. Клиенттин жинне тип заправка кылат экенмин да дедим эле. Тапит этпей бир калыпта келе бердим. Жеттим ошо менен. Дагы 4 километр мен запаста бар. Эсептеле тапит этпей айдап келе берсеңиз бензин вообще аз эле кетет экен. Мен көбүрөөк тапит этем да шосселердечи. 80 менен жүрө турган жерде 79 менен жүрөм да. 100 менен жүрө турган жерде 98 менен жүрөм. Кара машинанын көптүгүн. Ортодо деле бул жакта деле тизилип турат. Оу.
Сабағыз көрөлүчү канча учет кабат экен. 30 минут дейт. Заказ көбөлө окшойт. Очередь 30 минут дейт. Заказ көбөлө экен. 3 километр иттик. Эми машинаны 3 күтүп турайынбы? Запас хода 3 километр. Информация о поездке дейт. О, жарым саат отуруп, анан кийин заказ алдым. Полянкага. Так. Шереметьево, остановка такси дейт. Большая Полянка. Дорога платной дорогой дейт. Так, едем мы с вами на Большую Полянку, да? По платной, да, едем? Да. Меньше часа показывал. Сейчас, не знаю, 54 минуты. Платный белгилеген үчүн азганыраак чыгып калды окшойт. Бирок бесплатный 53 мүнөт көргөздү, платный 54 мүнөт көргөздү да. Анан мен давай бесплатный менен баралы десем. Но это на ваше смотрение, с пробок нет дейт. Бесплатный айдадым. 53 мүнөт эмес, даже 45 мүнөттө келдик мына. 1366. Жакшы. Gittik dərsə. Videoda tuttum. Жасалыш керек. Рахмат атуганы. амандықты қарба тартып қойсаң